Tichom arong sorkar pen kipipon JJM alangke rongarat junlong lepin lang. Thanbang Dharamvir Chauhan Lothan Hesi Pherangkia Sai Kiklemapor Chipirong. Adu ahoy putha KNYC Songpen Pherangkia Mai Kangi. Karbing live Abirta KAL Adap Abirta Phasta minilihin pen cardom ang pajiriglo cardom pina Abirta ang ton pen arjuitha. Bharat Sarkar atum kamatha ponateng pen Karbing Autonomous Council kachari atum setame longri arlo rongso rongbot ke doara atum do anta mesen alang pajunlong nang jipu matha ponsi Jal Jeevan Mission Scheme pen pinnang an kipaphi hup arong anta kapacetang pon eja phansi siding ponlo. Bonta lang ikha bangso JJM scheme ke claim ponadim. Ahok bangso kangram thip rikang rinoi kijir thip lake public health engineer rural pen sai ke dengpon JJM scheme lo. Raraphan mesen alang ki pajun pon long japhan Sarkar pen kipipon JJM scheme bangke aningkan pleng der phita raratum ki junang bangke langchi hosi junang bomlo. Ahok Singhason constituency ka parlo ichom arong habar ke haitimong arong phanpu ke panong pon JJM alang bangke raratu mesen alang ki jun longji kalisi alang pong langding penang parke hangtawi. Bangso JJM scheme pen alang pong bigdet pen ningkan isia batta ke dutupo. Bonta nilitum ke lang junlong lepin lang pusi rong araratum pen ning jepon. Biasa ho si da bangga kamang tanglo. Ama hedila tumta akamba pring pada ya. Amena cingin di. Mesti keling sang ho. Askimen cinin ma. Askimen ma cinin di tamela sarmen tumangke kene hola kiling sang ho mena bangke puno keling ku. Puno keling. Da kamang kamlo mo acun cede. Acun cede. Lang jun neglong lo ma haso. Lang junong le la. No la so pep elok pan ke di iti ba junong lepin lang. Hola le tingki long an mang tingki long an ba junong. Kala apat. Kalar pi ni bit lap lo mati. La pai ba don pai pen lang ki pia bang hala nang le tu ma hem long an ta lang nang le lu ma. Nang lili. Nang le lang di. La ni tum pen. Adon hem long ta le la. Ni tum ka dung on ta lang pu iti ba junong le na so pai ba lang. Nilitum nonamat rong isia tumta lang pervok lok siki junang. Lata kijuna lang kaprek kaching luching thia lang kaprek putakali. Nilitum ke la dagamasi kijuna lang lo lapen chinglu ching thia lang ta la amat lo puta rong arara tumpen thangpon thu. Ting pila lo. De ma lang lo he. De ma lang lo. Si juna ra ba de no la. Kupi mesti lo ni ta ke ha. Ni chingi lo puta. Mala da yem emisi mala da. Arama moti solo. Modi so. Si hason lo puta. Si son. Pai thani lang doik ma. Ave je. Men tu pe lo ka ve ke. Are ding oh no ni kam si dalo. Aprang junik long lo he. Prang aja nik long. Oh na lang lo de junik ke. La lang teng lang lo lo he. Aroi pian si ba no teng ku. Oh. Aso lang si. Ma ke non la chiklo yo ne do pen ke junong le pin no yang le tang le del ke no da. Chiklo jana dik jon lo. Chiklu yon vet. Chiklo yon ve. Oh. Kona lo ka heng noi ke. Kon na tong hen no ne pute ke le. Kena ka puna ta bang ve del lo. No na lang lo de jon lo. Le teng la lang teng lang per ko lang si jun na. Tichom arong habar ke haitimong arong lake borpung tarapung son tovar ka bepena jok kenang sora hormu hortar ka chepon ki sungpa dima maksi kalilo. Tovar krong pli pen ki suilo te ke haitimong arong lo. Bonta bangso JJM scheme patang pon thek ke pulote ronga tok anu along abangke konat si kaching thopon thek po. Lasi KAC Amar Singh tiswahin pensetame lapuson ka chelang duna bangke akenang so. Jongsi KAC kachare atum ka chelang dun ave pulote Karbianglong arlo chingthur pik lo purang litum mai thailong kaningja lama bangke ratsi thek dag lo pusi ratpen ning jepon. News report Karbianglong 9. Karbianglong Autonomous Council Education EM Richard Tongbi Karbianglong arlo quality education ka padoji aphan kamatha aphuang pong kiso era por hotsi school hem osomara phan lothan dam de pin pen aningkan achiklo bainong akijoy kicho la henlo Dharamvir Chauhan
lang amek emi school along osomara phan lo ke thandam nangji puar pupena phi pherangkia sai ke claim rong abanglo Aho Kopili MSC constituency arlo West Karbi Anglong District Mission Coordinator DMC arlo kedo lang amek emi school along lo thanbang Dharamvir Chauhan ke aningkan ta school hem ke dampen osomara phan lo ke thandam ja phan puke apora masi chipi peder khangjang lo Penangan aningkan pen setame pherangkia sai pen along arling ke thiamai meeting along dun pen tangka ke pangrong dona bangsi jasamet apor chipi rongsi achiklo abai nong akijoy ki choposi langamek emi skula than bang atum pen than pachini pon Dharamvir Chauhan pen langamek emi skula long ko ansi lo ke thandam ma ke thandam dema than bang atum pen kaningji ponalam thi non elitum arjupon sina এনেকুৱা শিক্ষকটো আমাৰ তাত এজন আছে শ্ৰী ধৰমবীৰ চৌহান তেখেতে আমাৰ স্কুলত মানে এইটো কি কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বুলিয়ে কোৱা হ'ব তেখেতে কাউন্সিলৰ পৰা মাননীয় পাই আছে কিন্তু তেখেতে এজন শিক্ষক হৈও তেখেত দুমুখীয়া কাম কৰি আছে তেখেত শিক্ষক হৈও একফালে সাংবাদিকতা কামো কৰে আৰু আমাৰ স্কুলত সপ্তাহত এদিন বা দুদিন তেনেকুৱা আহে তেখেত ইংৰাজী শিকায় তেখেতৰ অনুপস্থিত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতো অসুবিধা ফিলিং কৰি আছে সেইকাৰণে মই তেখেতক দুই একবাৰ বুজাইছিলোঁ কথাটো কৈছিলোঁ আপুনি শিক্ষকতা কৰিছে যে শিক্ষকতাই মনোযোগী কৰক আৰু নতুবা কিবা যদি সাংবাদিকতা কৰি আছে তে সেইটোৱে কৰক এজন শিক্ষকে দুটা কাম কৰিব নোৱাৰে অলৰেডি চৰকাৰে তেনেকা নিৰ্দেশ দিছে আমি আগতেও মিডিয়াৰ যোগেও এইবিলাক পাইছোঁ গতিকে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাওঁ তেখেত হয়তো স্কুলৰটো বাদ দিয়ক নহ'লে সাংবাদিকতাটো বাদ দিয়ক Lapuson amo ke bangwea thanbang Dharamvir Chauhan aphan non Karbi Anglong Autonomous Council pen kopi koson pensi kangsai ponjima lake mo porsi chinipo Dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong live Aruni phai krener kebarni ani kangsam por phai ke thoma por malom Karbi Nationalist Youth Council mate ke NYCS song pen Karbi Anglong la pen Meghalaya aduya hoyalam kialong Pinirani anta Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Sorkar atum kang samdundria phuthak pherangkia mai kang nipon pherangkia mai along ke NYCS song pen lam theke jaipon ke Karbi Anglong aduya hoy lake keramtang 1951 aningkan hotsi sikpon pamilo lapen aduya hoy along ke thangnat kachi puja lama masya belo setami nona pora bangke Meghalaya soratum Karbi Anglong pen aduya hoy along ke chok chedolang Kaike aporta kachihuri sailang mate disputed area pu ke paklang pen Karbi Anglong along le kacherai longji aphansi bidikang limpen cyclem bomsi non malong pinnang an phere me yang thek mate kache theng kache chok pen chenglok hemrit meke kai lapu amtame dulo lapon so luk so daga tumon ke jaba phita Karbi Anglong Autonomous Council pen kang samdunri lapen pinirani amta adimalong ke pali dam derega bangke give and take policy long kache kroidunang theglo pusi ke NYC song pen lamthi paklang pon right now ke setami non la sorting of the give and take policy long ke di give and take policy lo give and take approach long ke alang litum chikroidun delu ka chikroidun ko people ma hala committee long salang litum indidun kok lo ke labangso committee alang litum ke Assam government ke seng ke give and take approach claim se so committee ke seng pon ke asi ladak long bangge kapatuna ya thai bepin no klang dak lo alang litum me ka chikroidun lo ladak long bang go pini nang hang lo non me surrender det lasi Karbi Anglong ke lapuson det le suluk soda kalam ki do gali Nagaland la lapuson do bom pini Meghalaya lapuson na hang lo pinap Nagaland dom na hang hede jima nange hang tin se surrender dun lapoma moga ko inter district lapuson na do la golagha do Nogao do surrender dun lapo ifisar pusar ben ke do long le lapu hen lo ma ka surrender dun lapji Karbi Anglong ke disputed areas po kali lo wai fit sa me Himanta Biswa Sharma alangli bangke halah bangso MOU long bangke disputed area pusi paklang pon rong lo halah bangso disputed area pu paklang pon deta join non bangke
border area malong ke suluk sodak lapuson si dolo lapen ronga sordoma pinangan ka siksak dolo amega nu jangai thipin lapuson si nilitum kai gebang ta media long kethekpon long dolo asi ladak nilitum kipudam ji kang tungbang kelake totally Himanta Biswa Sharma led BJP government alang litum adai dolo alang litum pinian ni jong si hala bangsu adim disputed pu bidam de da sonte Meghalaya tum Karbinglong along ri Karbinglong asolong wang ahead ajipolo mon sa tame alang litum lapuson kibiko ka joini si pinian ni ke Karbinglong wang pen suluk soda atomon na kapajap lapuson ta dolo. News report Karbi Anglong Live. Aru achiklo niphai krener cap Themanarni Merlin Village Organization Group and Chapatir Piponsi ni Marli mate soarlo tumta ahema sora phanchi kiding dera isi hini asai ke claim pen tangka ke pawang thekji mate ami thanga keng pen karja abdun thekja phanpura Merlin Village Organization Group ke parlo self help group ani marli atuma phan seke ka chipia mai paman pon Lasonsi Theman Arni Adapor Phaikre isi malompen Lakha Inkoi Rahini Sarupathar MSC constituency ke parlo Balipathar BJP Mandal Committee asa he malong Merlin Village Organization Group atumpen patir piponsi Sarupathar along self help group atuma phan seke ka chipia mai paman ponlo Labangso seke ka chipia mai along alohi sarpua man pen Sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi chetong dunlo Anparta Rat Cyclem Bangpi Basarong Hangpi Jevika Sakhi Maluti Singnarpi Posu Sakhi lapen Prejam self help group atum kachetong dun doan mai phi chunbang atum pen chenglok claim bang phi atum chetong dun si seke ki pia mai RDP ponlo Lason si Merlin Village Organization Group atumpen Jasamet seki ka chipipon lake Sonia lam the phuthak isia bangke soarlo so tumta tangka ge pawang thek jabar sai phuthak lapen hinia bangke veterinary sai kam mate marat mareng hanwe wo vokak longhong anparta pregjam hemalong ke pangreng pen hemrid osomara tuma phan loke bachole abar sai ki pipon thek ja phan pu a phuthak si seki chipipon no Balipathar pen projenterang Karbi Anglong Live. Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan nili kuan ni Doctor along ase ke celang doctor adawai ke cu nili cu an culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jiwan adawai kicusi nili non kimelo gastric ke so pen inaning kan dolo sita gomna dawai promotion si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ban chupik lo ador ke so dawai chupik lo bonda thana lam thek long le bonda omor jiwan ko abang so ayurvedic dawai ke chupen prai chiklo joni an bang ni chutang lo labang so ke chupen ni ang thek chi long si non ni ke jun da chu mung chot lo ni ning ki kru ka thok wai ki so la pen ke pok so pokang la ka tuk wen ta mon mi pon bo mo son si ni li che thek long lo Klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon Aru achiklo ni phaikrener cap Themanarni nithom niplia prangpen Karnataka long rielong koma bang phusi chief minister ang hoyalong kangni long jimapu kachihiri sai alam the pini anke Clardak pen Congress High Command hin pen radangnu pangdak pontang long Lapuson si Indian National Congress High Command hin pen Karnataka long chief minister ang hoya phan kangwai ponalam the Clardak pen pangdak pon etpanaphi aru achiklo ni phai inkoi arni Bengaluru arong sopialong si semi ke padeng ponji phan arni rapen adem hot ponlo
Labang solam the pangdak pon pe aprang kedam tang aru ni phai krekathom arni Karnataka akilik ang thek paklang pon etpen koma bang phusi CM ang hoi kangni ponjima lapen koma bang phusi deputy CM ang hoi kangni ponjima palam the phutha kachingki kachethan jurun e klengon e sonsi dupon Athi CM ang hoi kangni ponja phan bang ke thoma bang phwamen ke klang pon ing tang kringason do thuko Chief Minister ang hoya phan Congress asongja potum amen ingtang kringpen ke klangpon ke lapu henlo Karnataka Pradesh Congress Committee amai thu DK Sivakumar Chief Minister anparta opposition asongja barim Sidaramaya lapen Deputy Chief Minister barim G Parameswara henlo Lasilabang solong song ang bong CM ang hoya pharman kachi hilisai ke dokokojok Congress High Command atum che jok dunsi towar Paklang ponlo. Indian National Congress amai phu Mallikarjun Kharge hin pensi jasamet song aphan kemi senatowar lapen ang thek paklang ponlo. Pinpur dam sinan kiram tang Karnataka akili galongke jasamet Congress rachale song atum pharo isira thomkebra pho assembly ang hoi chepahai ponpen sarkar ke chari ji aphan akinang sopen akili ang hoi chepalong ponlo. Halapu BJP atuma bangke trokebra trok ang hoi lapen Janata Dal mate secular mate JDS atuma bangke Krisir Kep lapen Songve atuma bangke Kli ang hoi an chepalong dun rintilo National Desk Report Karbiang Long Live Kidam tang aruni phai Krener Kevarni Nijang Karbiang Long Arlo Dongkamakam Community Health Center along Bithung Reng Thama BJYM atum penchepatir piponsi Voluntary Blood Donation Camp Misen Pen kepadopon Pinilabang sojai me kapemana long Bithung Reng Thama BJYM amai phulong ki rong hang lapen claim rapet arisang ho tumpen chepatir piponsi bangso asai kedengpon Bangso long VDC Chairman Ramson Rongpi Karbiang Autonomous Council Board Chairman Ditalal Hasnu, DMCH Dr. Deepak Das lapen Dongkamukam Community Health Center long kido a Dr. Tumpen Chelangsi bangso blood donation kemachai mek misen pen paduponlo. Pinila bangso blood donation kemalong aluhiaman pen kachatong dun VDC Chairman Ramson Rongpi pen pherangkia thengnolong nang kapachini dun ke BJYM pen pini bangso sai ke dengpon ke mepik hangjanglo athema vi kelong ke sungpik lake maduta chinilo lapen pirthe munira kai long ke anutina long setame prek jama kisu ke dolo la solong vi ke pipon nanga ke solong ke joy muchot pu pusi pherang ke thengno long nang pachini dun tangte Ramson rong pialam the arjupon sina Oke, hala di medical college ada pensibang ada songka hospital long in charge di Sikimu lang itu dan bang kubak tu ini lah bangsa blood donation apa tak pernah tungkar Bengaluru kan tu pasti sampai sini itu jadi tu mahin bel ratan paciningan tu ngelalo lah ini jual morca tu upi step marketing lagi miul step atima non hodeni kesu king event chenglok accident ini tu atima blood kelong sungkung gitu lah men blood long le join ni ke itu akran ke dampi ni tak tu nasi alang itu ini langsung step ke teng bang ke miul Bithung Reng Thama BJYM amai phulong ki rong hang pen ke than pon thuke bang so mai ke deng pon along kado kawe bang ingkoi su se bang phuatum pen pini VGP ponlo pini labang so jai me ke deng pon nang kok athela ke Karbiang Long arlo ke da hospital along ke vi ka dure ke do kok titia jok VKP nang ke so tuma phan tong se kot pen VKP long leta do lase blood donation camp ka pad ponang ji ke akanang sot lo bu nili to mathasi pini bang so amai deng pon lo pusi than pon ini tu itin lo ini itin 523 dan tu pilih bitung BJYM itu lo program deng pon lalu ini tu sini lo blood dokteran di Gondang itu tu dokteran di salam itu si dokter dan itu pangkaran itu pilih itu BJYM dan pilih itu pilih so blood donation ke mang people lo masih lalu kenaan lah bi problem ini tu kita orang itu koti medical college long kami blood shortage buat long aslinya tu itu medical college tu kan tu collaborate pilih itu lah so blood donation ke mang people Dongkamuka ben wikibe Karbiang Long live Akhiro pajirlo birta ke lampon pinyada birta ke lampon si kang tonilo